na nyamu cia githaka niguo kunyihanyihia ngucanio gatagati kao na nyamu. Matongoretio ni Jim Justus nyamu uria urugamireire gikundi kia Elephant Neighbors Organizations aikari ni mabangite woko ya mithenya 15 iria uhuthiritwo kuhe aikari na arutwo mathomo maya. Ofitha a KWS marorio mone uria mangiteithia kweheria nyamu iria ikuhiriirie muingi na gucokia ithaka. Nyinyi ni watoto wa Wildlife Club. Sababu nyinyi sasa ndiye barozi wa mazingira na uhifadhi shule yenu. Matembezi haya ni ya kutoa hamasa, kuhamasisha wananchi jinsi ya kuishi na huyu mnyamadovu pamoja na wanyama wengine. Lakini pia tunawakumbusha wananchi ya kwamba vile watakaoweza kufanya. Msingi tu mnyama akitokea kwa mashamba yake ama wapatane na yeye ni ile tu kumwelimisha, sababu nimeona kwamba maeneo mengi nimekuwa wananchi bado hawajajua hatari za ule mnyama anawezaje epukana na huyu mnyama. Wanakuwa wananchi kuwa na mtaharuki na wanakuwa na wingi wa uoga, wamekuwa wakiripoti hapa na pale. Lile ambalo kwa sahihi naweza niseme ni kongole ni kupata wahisani ambao wamejitolea kutoa hiyo hamasa, na hata kufikia sahihi wananchi wamepata kuelewa umuhimu wa huyu ndovu na jinsi gani vile tunaweza kumdhibiti ama kuishi pamoja na maeneo yake. Tulikuwa bado hatujapata elimu juu ya mambo haya ya kuwatunza hawa ndovu, lakini tunashukuru kwa ndugu yetu Jamie ambaye aliweza kutembea huku na akatuelimisha juu ya utunzaji wa ndovu hata tukiwa nao katika haya maeneo yetu ya hii sehemu ya Matanomane Vitengeni. Tuthie imwe kwa imwe ngina iharo-ini citu kuria turaragwo wega ni mundu gwitwo John Carter Wanjohi. Tukiambiriria ni ati muthi wa kana kiumia giki niria makiria ma matereba 53 kuma mabururi-ini matiganite makambiriria ihenya ria ngari ria World Safari Rally mwena wa Naivasha county-ini ya Nakuru. Mahenya ma World Safari Rally macokereirie bururi-ini mwaka muhituku thutha wa kwaga guthakwo miaka 19 hinyeneire mwaka uyu rigetanywo kurehe ucindani munene gatagati ka njorua cia mahenya ma ngari thiini wa thi o undu umwe na matereba a guku bururi-ini magitongorio ni MC Ria Kimathi. Matereba mari na mweke wa gucamithia macambikisha wa mathako maya muthi wa rucio thabari-ini ya kilomita 484 mwena wa Kasarani. Ihenya riri ria uraihu wa kilomita 363 na thiteji 19. Timu iria rarirukia federa ya Kenya mathako-ini ma mabururi maria mathagwo ni Ngeretha nimo Commonwealth ni ciamukirite nguo na iratu cia kumahura njeki riri mareka mehaririria mao mbere ya mbitika iria ihaririirio kuhanikira mucii-ini wa Birmingham kuma tariki 28 mweri wa 7 nginya tariki 8 mweri wa 8. Timu ici riu ikoninira kambe ya mehaririria kiharo-ini gia Kasarani na iguikara kuu ihingiirwo gutare kumana na gucokereria kwa maruru ma murimu wa COVID-19 bururi-ini. Vice President wa kiama kia NOCK niwe uranengerire athaki aya matonyo ma kwinora uniform na nguo ciothe ikurugamirirwo ni kambuni ya Nike. So our athletes come first, and we thank government for taking these measures because we all know there is cost implications, and the government of our republic through the minister, CS Ambassador Amina Mohamed, and the PSG Okudo have done everything possible to ensure our goals and objectives are well achieved and protection of our athletes comes first. Mathako ni mamwe ma maundu maria manyitithanitie ndurire cia Maasai na Kipsigis kuma Narok ya Rugongo. Amemba a ndurire ici ni manyitanĩire mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa magũrũ mwena wa Rugongo wa Narok.
Gitikaini ya Kiurata ĩrĩa yathakirwo kĩharo-inĩ kĩa Orashapani, timu ya Rũndũ-Nyong'iro nĩ ĩragwatirie ũhotani wa bao 4-1 ngucanio-inĩ nditũ na timu ya Orashapani. Shifu Michael Remain wa gĩcigo kĩa Rũndũ-Nyong'iro na John Sio wa gĩcigo kĩa Orashapani ni amwe ya arĩa marũmĩrĩte kugĩrĩria timu ici igĩrĩ. Tuweke amani na tayari tumedhihirisha hata kwa uwanja. Kwa hivyo nataka tu kusema pongezeni sana vijana wale vile wamecheza. Nimeonyesha hapa ni vile nataka tuonyeshe hata kwa ground. Wamekuwa na hiyo timu ambayo imekuwa na mchanganyiko na inaonyesha ya kwamba sasa mumetangamana vizuri na mtaendelea. Richard Kiswa muhuraniri wa gĩturwa KMC ward ni ya Merero ni athingatĩte andũ ethĩ gwĩthema na maũndũ matarĩ mega marĩa maumagira kuma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria marĩa mangĩthũkia mitugo yao. Mimi nataka kuomba kabisa hasa wafuazi wangu na wananchi wote wa Melelo wakuwe tulivu, wafanye kura ya amani, wafanye siasa ya amani bila furugu yoyote. Sisi tungependa kwenda kumaliza hii mkondo kitambo ifike tarehe 9 mwezi wa 8. Tunataka kura ya amani kabisa. Koini Ntukia One captain wa timu ya Orashapani ĩrĩa yahotanire mbĩtĩka ya Kiurata nĩ ĩrĩkĩte gũkorwo ĩrĩ kĩonereria kĩa ũrũmwe na thayũ harĩ andũ ethĩ. Ni jambo la muhimu sana kwa kutuleta pamoja kwa sababu tumekuwa tukisosana hapo awali, lakini kwa kufikia sasa tumekuwa mandugu, tumeshirikiana pamoja, tumekuwa tukicheza game pamoja na tutaendelea vivyo hivyo. Oho captain wa timu ya Rũndũ-Nyong'iro ugite mbĩtĩka ici irahũthĩrwo kũhunjia thayũ gatagatĩ ka aikari. Okay, tulikuwa tumejiandaa smart, tumeongoja game ilikuwa smart, although tumeshindwa. Tunasema congratulations to the opponent, wametushinda na mapena. All in all tunasema asante, wametushinda na game ilikuwa smart. Ningependa kuambia vijana wenzangu ya kuwa wanasiasa watakuja wataenda, lakini vijana sisi wenzetu tutabaki hapa Orashapani. Sasa kitu yenye ndawahimiza, tukae na amani, tupendane kama ndugu na dada, maana siasa itakuja na itaenda na itatuacha hapa sisi tukiwa mandugu na madada na tusaidiane. Aikari na arutwo kuma matura ma Ororuasi, Nairuru, Ororoipangi na Olemekenyu onao nĩmanyitĩte itemi kũiga thayũ na nyĩmbo cia ũndũire. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo John Kata Wanjohi. Na hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ momuthĩ ma Inooro Mĩaraho. Gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtĩhokera mathaa maku. Nĩ njĩtagwo Jabi Wanjaũ, gĩa na mũthenya mwega.